Kucelwe abantu ukuthi mabaphume enkathini ngoba inkatha iyabheda endaweni eningi amanzi awekho. KaNongoma nje kuthiwa sukela ngo-1994 amanzi awekho kuze kube yimanje. Kodwa-ke kuthiwa kona uNongoma kuphela, kuthiwa koMsinga nakoNquthu nakhona ayikazibe bikho i-development soloko kwathi inhlo. Kanti-ke kade kwasekukhala ngenkatha kuthiwa nje vele ayizwane i-development ayikho kwayona nhlobo. Into abayaziyo nje ukukhanda emcini. Kunokuthi bezama ukuyilungisa indaba yamanzi bancamela ukuthi kuthola ama-waterkan kufakwa amathanki. Yingakho kuthiwa umuntu osavotela inkatha esikhathini samanje ngoba kusho ukuthi sewamukela usizi nenhlupheko. Wemiyeza ngikhonzile mfethu banicela uphume enkatheni uyabona bayabheda mfethu kwaNongoma kunamanzi since 1994 akusiwona uNongoma kuphela even koMsinga lapho khona okwaziwa khona kunenkatha koNquthu kuneyindawo selokwathi inhlo ayikho i-development inkatha ayizwani ne-development mfethu ayizwani nokudeliver ungathi bakuyithemu kaSirili nabo abazwani nokudeliver ngendlela eyisimanga. Ziningi kakhulu indawo yazi ukuthi abanqweni bavele bayithekela ama-water tank lapha umphakathi uneyinkinga kuthengwa ama-waterkan abantu bathola ama-contract. Umuntu ovotela inkatha mina ngize ngithi mhlawumbe umuntu osamukela ukuhlupheka usizi kuphela mhlawumbe nomuntu waqashwa ngenkatha kamasipala nomuntu mhlawumbe nomhlobo wakhe kusenkatheni ngoba hayi abahlonishwa bayadla ke khona ubona izinto abayigqokayo abahlonishwa bakhona imizi yabo i-lifestyle yimonto yonke lento hayi lapho ke mfana hayi ngiyakutshela ke bakwenzela u1 lapho ngakithi nje angazi ukuthi mangaka amakhansela usolokwathi inhlobo abanye selokubaphatha ngazi ngawo 2000 and bani kwangakacabanga ikhansela sezena amathema angaphezulu wa3 ilona lodwa nelihlelo umanqinqiza nje kunabantu abanganyakaziswa nalento yabo ukuthi isibhedlela lesi azi noma solundini uke washo nje umunye umfundi kuthiwa apply ukuba ama-security kamasipala laphana vele kuthiwa hambisana ama-civil apha enduneni ikatha-ke leyo mina angazi ngempela noma mhlawumbe umuntu ukeyivuteliswe ngey'ngubo ukuthi umbesiwe angazi mina angazi la bantu ku-strategizer kwazi ukuthi natala abanalutho yonke kwi-youth abanalutho asazi ukuthi kuke kufike kuthiweni emphakathini umphakathi uma usiyovota lapho ufike wenzeni i-development encane nakhona ngeke ngizwe la kuy'nkundleni zokuxhumana ngeke ngizwe le kanaye ngapha ejozini ufana naye ngapha ejozini into abayaziyo angazi manje bazokhala ngoba sikuyi-GPU before bevele bekhala ngo-ANC lokhu kwathi inhloma kakhulu indaba yamanzi nanani kukhaliwa ngo-ANC hayibu inkatha mfethu hayi ngeke hayibu